ያኛው የብረቱ የማን ነው? ነይ ውሰጂ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። በቃ ዛሬ ቤቷ ታምር ሊሆን ነው። አሜን። ውሰጂ በኢየሱስ ደም ውሰጂ። ከብዷል። ውሰጂ አንቺ በኢየሱስ ደም አንቺ እንዳመሳሽ ክብር እና አንቺ ቤት እንዲገባ በረከት አንቺ ቤት እንዲገባ በቃ አሜን። ለጌታ እልልታ ይገባ። አትንከሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በዘይት ላይ በሳለት አባት ፊዳ አብረቱ በዘይቱ ላይ በኢየሱስ የእግዚአብሔር እሳት ያንቺን ብቻ ወሰጂ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወይኔ ውሰድ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለፈውሳችን ለቤታችን በኢየሱስ ስም መዳን እስኪወርድ በቃ ከዚህ ዘይት ጋር ተአምር ቤታችን ውስጥ እስኪገባ ድረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ያንቺ ይሄ ነው ያንቺ ብቻ ነው። ውሰጂና አከበርኩ በኢየሱስ ደም ፍዳድ አትመራ ዳር መራ ፍዳድ አከበርኩ መቀማ ኢየሱስ ደም Never die,
ይሄን አይደል ያንተ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በዚህ ለክብርን አስቀምጣለሁ አብጀዋለሁ በማመልኩ አምላክ ስም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ነው እኔ እንደምሰራ አምናለሁ። ለፈውስ እንደምታደርግም አምናለሁ። አምላኬ ሆይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ጴጥሮስ ዲዳን ሽባን ፈወሱ። እኔ ደግሞ ስምን በዚህ ላይ ጠርቼ ታምራት መስራት እችላለሁ። እኔ ጉልበት ሳይሆን በአንተ ብቻ ነው የሚሆነው። በአብ በወልድ በመንፈስ Sabni kan argitan isa duudaa balu kanaaf sabni as giftan dubaa'in akka keessa walitti busatti waaqayyo galata dhiyeessa. Ameen. Kanammoo keessa buufadha. Keessa buufadha. As keessa buufadha. As ammaami mana galiiti. Mana galiiti. Mana galaati. Amma dhalli waaqayyo fi dabara akka keessa walitti buusa. Isa duudaa balu kanaaf. Beda banget obati horidan የተደገመ ድግምት አለ በህይወቱ ኪዳኑ ታሰር ሳንቲም ኢሳ አልቴ ዱቴቲ ኦባቲዳን ዋን እትደገመ ሜዳ yeroo tokko qabeenyi isaa daaraa ta'eera. Harkas qabaan kadhanna. Hidha geessaame? Hidha geettaame? Dadhagaye? Dadhagaye? Obbaatii saattiidhaan sitti daggamaniira. Horii akkam ilaaltutu tureera. Ergooti kun hojjetamee gara waggaa 3 ga'eera. Halkan raftee dhufee waatu si waama. Reefu gurra kiyya seenaa jira sagaleen reefu gurra kiyya seenaa jira. Waaqayyoof galata fidaa sabni kanaa keessa. Akka keessa walitti buusa keenyaa waliin waaqayyoof galata dhiyeessa. Kot. Arkoolkaas. Maqaan gooftaa Yesuusiin. Nama kanarratti kan hojjetamte ata furrii amarsaa obbaatii horiidhaan kan itti hojjette horiin akka isaan taane maasaansa hojiinsa akka hin eebbifamne maqaa Yesuusitiin na lafaani adoosoo paalafaani adaas dabra maqaa Yesuusiin yeroo sadii iyyitti keessaa bahi baay'ee sana miti eduuf daf keessaa iyyi bahi lama sadi kurra sala
Arkasakas. Arkasa olkas. Dafsha probera. Kessa isa wankes. Kessa iyiti adafur digitti. Bageza iyiti tok. Amba iye kessa pa. Iye kessa pa. Iye kessa pa. የውርደት መንፈስ አይምሮን የተቆጣጠረ ሰገሌ ጉዳናል ኬሳ ኢሳቲ እይቲ ለፋንዳይ ኬሳ በይበቃ ኢየሱስ አባችሁ ደለው እንዲፉፊ Cina sabutu sakalia tu alisa raja namumma isa basir umna barsa waaqayyo galata dhiyeessan isa jedhaman bitan akka keessa walitti dhiyeessatu ameen ibit gurisa laban habadaku gurisa laban habadaku maqaan gooftaa Yesuus harka keenya irra keenya harki keenya waa fiduu danda'u furmaata akka qabu siina harka kee irra keenya gurri nama kana haa banamu ayyaanni ulfinni irratti haa mul'atu maqaa Yesuus ameen harka makadhalle na dhukkuba baay'ee tokko gurri kun na iyyaa yoo gurri kun na iyye mataa kana baay'ee na dhukkubaa ture keessaan guyyaan jimaata baay'ee irra baay'ee na dhukkuba maalinni fi makadhadhaa maal ta'e yoo jedhu
ከዛኔ ቶርባን ሰዲ ደንገዳካ ገር ሰዓት ኩለለማቲት ባይ ነትጭሜ ጀና ገር ግዛቸው ዳወለነ ግዛቸው ብሻን ረጥ ቀቢሲ ከደዳና እንጀ ቢሳን ሰረክ ከደደመ ዱገ ደቂቃ ሸኒን ቦድ ኡማ ገራት የከሳክ ልጅሩን ባይ ኡርገሰኒ ጉርስና ዱኩ ማታስና ዱኩ ፈየራ ዋቀዳ ግዛቸው ዋቀዩ ሲያይ ብሱ ኤቢካቢ አባንኮ asitti bishaan irra kadhatamee fi ture abbaan koos fayyam na kadhadha tsalootiin keessan naa wujeeraa jedhe innillee galata galcheera. Maaltu siifta wanti naaf taame gisee subaayee gallisanii baay'ee obboleessi kiyya wajjaa dhabee baay'ee rakkataa ture. Achi deebee kadhasitti kadhataa ture kenna nawaa irra barbaadde waan irra kadhatamuu barbaadu irratti xaafaati kennaa jedhamee obboleessa kiyyaaf kenname. Kazaan irra kadhatamee guyyaa jimaataa balbala addaattu naa baname balballi wajjaa baay'ee natti toleera gammadeera haala hoteela Afrikaa Baakshinii haalaqaa godhan wajjaan isaa qara baarmaanii ture. Kasa wajjaa isaallee jijjiirame gara halaqinatti dhufe baay'ee gammadee naan jedheetti natti dawwale. Yoo ganii jedhamu wanti naa taame torbee lamaan irraa asitti birrii kudhanii wayii lama argee binaamina jedhee erga na darbe suni hojiin akkasii hin baane yoo baateen hojjettu wanti jedhamu itti bahee ture. Kaza damo beri san semua di bed berada ture bitire kaza kisi sun beri susita ujisi bahara kan dia be atas mau berada di mana kali jadi uja merisati dan uji ya itu mana gua jadi beri su para kali tim nagali wakan nagali tim pada ini beramu turbe angka otiyo untuk kubai ini nala kubai ture duka sana nagabe maka udah diolip kau sila mandiri ko tino sila korachisa ka ba jile duka sa ka dandeo dito akay kami kasi nyata kinabi asa baka ko dito ala baka tibasi ka tamanya mal bulani o ara tole ka sa mo bishan masjid ratina chalani galgal gale to yu atalan to yu shede ke ni duka na jisse shede ni se bari jati sa ko tino na kuma ke ale ade atala ne ko ale Iya berkenan saja nama orang kayu takut kuda nanti. Ujar robi nano sahaji torba. Sisa aja itu nano sahaji saja terus. Wanda bagi jadi seperti nama umur yang kau belajar. Aci mana waktu darah di betu ni? Aci makan mana laut dulu. Aku semat turai dari kita turai ke. Amma nano saat itu ko bapa ka saat nama tu tu fige mas thara berapa? Mana walana fige berapa? Wa kana kana wa kayu la kana lagi. Akasuma masteri wa akasi kana ko diciru. O mata kanne yani wanto ko to dami de bakka gali najel gale akasuma ti wa kayu na fage adinda akasuma baamu de wa kana tabu dami ya wanto ko tane naga bota sani devisani naga umana amalle masteri wa e bakala chadu amalle sani fage du janati wa tan na episar san wa kayu amalle sina epis pakunda sini fage akasumati wa kayu nam dage kami naga mata akasumati nam dia bisi wa kayu guya jan kabarran ne guya jan kabatin jan kabarran ase osinitin akasuma masteri ni jirani turani karane mani rani fige mana sari ne masteri ni jirani na janna lakau sabil bila san na khenna jede mana fudde debe
akkasumatti bilbilee fi akkana daama kon dhabee bakka inni ga'e nagarree gammaa jedhee jennaan homaa rakkoon jiru sii kanarra bakkuma jirutti nagaanaa jiraatuu na jedhanii na jajjabeessanii itti dhiisan ji'a afur keessa akkuma isaan jedhan daa'imni koo nagaumaan odoomaan taane akkasuma nagaa jira jedhee ji'a afur keessatti deebee naa bilbilee galanni waaqayyoof haa ta'u waan gurguddaa naaf godhe deebii akkuma dhaggeeffannetti naa deebisa ammallee naafa waaqayyo akkasumatti naa deebisa jedhee waaqa lalabdedha galanni isaaf haa ta'u waaqaaf galata naa galchaa. jedhama. Wanti naaf taane waan guddaa galanni waaqayyo naa ga'u. Akkana osoo bakka hojii dhaqu na dhukkubaa ture. Bakka hojii kana dibamee bakka dhaabbachuu dadhabee kophuma kiyyaallee bakka achi deebee gara manaa galuu dadhabe. Galuu dadhabeetiin karaa irra erga taa'een boodatti dhufanii bakkaan taa'u sanii fuudhanii naan galuuf hin dadhaban. Amma baajaajii fuunee haakimbeetii si finnuu naan jedhan. Lakka baajaajii illee fuudhinaa haakimbeetii si naqu garuu manaa qofaan naan galaa galanni waaqayyo naa galu. Achi manattumaan tagalee bishaan kadhannaa kana kabaasteerii itti kadhatetu jira. Isuma naa kennaa waan tokkollee naan godhinaa jedhu. Bishaan kana fuudheetiin afaan tokko liqimsee ka'eetiin funyaan lamaanii ta'u buuse. Achumaan ta'u buusee ka'een boodatti galanni waaqayyo naaf ta'u bishaan kun funyaan keessaan kan buufadhe kun gaddeebii garagaraa hin deemu. Ansaniif baay'ee galanni waaqayyoof haa ga'u. Awwuma waan birrii takkaallee haakimbeetti itti baafne haakimiin kiyya bishaan sanii paasterii ammallee bara isaa waaqayyo haa eebbisu. Kana kanaaf ta'e maali waaqayyo galanni ammallee isaaf haa ta'u eebbifama. Kubet ren, anggaran kubet makana laman yang kami, anggaran kami moda si pasan namunan kami si namun menu, ingatan anggaran kami bilani bishan itu jogi si busi siap Allah si anggaran nama kerana anggaran yang moda luka lamang kana kami sa isa libat dunanje bishan lama san libate nafa kainan daw ul kainan daw yo galibaw yo ulbaw galibaw deba lunda kabat deba harga bishan san libat yang muafaye amin agana lukube kayan mo darjenis nasum hiyaran kai libam agar imamte isillah kimi fidu waaqayyo ngoftaan Kristos si fayyise daa'immallee itti ka'ee anumarraan nu sadiidhaadha seexanni nu ajjeesuudhaaf nun danda'u maqaa Yesuus Kiristoosin haa fagaatu daandis lukkubee asitti cheertii kana dhufee booyaa ture daandii ijjaati isaan ol garagalaa ture booyaan jedhu anumtiif jedhan asitti cheertii kana callame daandii kiyyas fayyee waaqa kana naa galateessa. Jechuun maqaa Yesuus Kiristoosin haa eebbifamu. Ameen. Harka isatti qaba maqaa Yesuus Kiristoosin haa eebbifamu jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosin eebbifamu. Gooftaan Kiristoos mana isaa haa dibamu. Ameen. Sagala hojjetee waaqayyo. Amin.
Tukube torbana kaupana torbana kaupana sikar. Tukube tukti yakuna itu kemuliaan Yesus dikasih kita Yesus tukti kun ide rata capana putte demo tabe ya nami ani kau tukti nakora pujenna me kota tinjolenna nanti saat tidak kota antuan tinggal di hata itu ada berarti itu ameton kalau tiga di sana jadi isi jenera itu aku mata itu macam lakukan demi berarti ada kapan-kapan anak apa jodoh dia lagi saya jadi jodoh dia lumana sender na baka atideme ti bot madrati ti taloti bot san ti deme ti tige sina isi nange ani akiminna mana akiminna gesina an lokman rati tama ne san deme ak mahal ki labbe ni tige ne san deme ra mana na mina gesa asita wa baka nanti nanti kolka ini mana je an deme ra te kajmat taloni ti na go dan je ra te ko kai do de ko demo obadeti utana मैं मुझे ठंडावा माई जरे रत्ते नावाम ते रवत्ते तबोती नावत क्यों तकतुर इला पूरो न अते ओवला ने मता बिशान ना की जरान मता की नबरे अर्ब जिला राज्य ते जरान अब मते करा मते मुझे ठंडावा ते तबोती नावत अनि पकवना का के बेबे खाना पुनु वा रन सागा यीशु कलन साया अरे की समझो सच्ची है की सवा की का ጌታ ተናገረኝ እኔ አለፍኩኝ ኢየሱስ ይባረክ 2015 አልፌያለሁ አመስግኑልኝ የተደረገልኝ ራሴን ቆርጦ ራሴን ልሰራ ሄጄ ራሴን ቆርጦ 2015 እንዳልገባ ጸጉሬን ከኋላ ቆረጡ እኔ ደግሞ 2014 አልፌ
ያደረገልኝ። እኔ እቤት ቁጭ ብዬ ነበረ፣ እሱ ለስራ ወጥቷል። የስራ ቦታ ባልና ሚስት ተጣልቶ ነበረ በጊዜው። እሱ እርቅ ማዕከላቸው ገብቶ ሰውየውን ይዞ ውጭ ወጥቶ ሲመለስ እሱ የሚጠጣ መጠጥ ላይ መድኃኒት ተጨምሯል። መድኃኒቱን አንስቶ ጠጣ። ሲጠጣ እዚህ ጋር አነቀው፣ ጎሮሬን አነቀኝ። መንገድ ላይ ልሞት ነው ልጆቼ እያለ እየሮጠ ገባ። ሲገባ ምንድን ነው አንገቴን አንቆ ይዞኛል። መድኃኒት ጠጣው። ይሄ እኮ ቀላል ነገር ነው፣ አንተ እንዲህ ታካብዳለህ፣ ሌላ መድኃኒት ምንም የለም፣ የተጸለየበት ውሃ አለ፣ እሱን ትጠጣለህ አልኩት። በፊት አይወድም አይጠጣም። ከዛ እንደ መሞቴ ነው ስጭኝ አለ። ውሃውን አንስቼ ሰጠሁት፣ ግጥም አድርጎ ጠጣ። አንገቴን ለቀቀኝ፣ የሚያንቀጠቅጠኝም ተወኝ። ሄጄ ልጆቼን ልፈልግ ብሎ ወጣ። እግዚአብሔር አስደንጋጭ ሞት ከቤቴ ስለሰበረ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። Anche benya faisa dama galanno waaqayyo faatau Yesus bara baraan jiraata merka keessa walitti buusate yeroo tokko waaqayyoon galateeffadha. Yesus bara baraan jiraata anaafatti naaftee wanta guddaadha galanno waaqayyo faatau Yesus bara baraan jiraata nam asitti pastor bisaachuun guyyaa buukirratti kadhatamu namoonni baay'een asin jirtanii buukirratti kadhatamaa ture galanni waaqayyoof haa ta'u. Sarara kan ka'e buukiin kiyya eebbifamee jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Haaleluyyaa deemallee dabalaatiin akka keessa utuusan waaqayyoo galateeffadha. Ameen. Yesus bara baraan jiraatadha. Haaleluyyaa birillee kana jedhee himuu baadhu Yesus bara baraan jiraatadha. Birri sun buukii kiyya ragalee hin beeku. Dhugaan isinitti himaa birriin akkasii buukii kiyya ragalee hin beeku. Haleluya. Beri buddha buki kiyya irratti kan gal anaaf guddaadha. Yesus bara baraan jiraatadha. Buki kiyya irra birriin akkasii taa'ee hin beeku. Haleluya. Yesus bara baraan jiraatadha. Gara ajaja isa bichaatu beeka. Abbaa lammee dhayeete waaqayyo na ajaja isatu beeka. Haleluya. Yesus bara baraan jiraatadha. Harka keessan paasteritti qabate yeroo tokko eebbisame fiidhaaba santara rabadiina rabos. Reera rabadiina rabos sheereres mantara rabadiina rabababa. Reera bababa shendara rabadiina rabababas. Haleluya. Ammalatti dabalati eebbisame. Harka keessanitti dabalati ammallee eebbisame. Haleluya. Inojjeta waaqayyo galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo mana kana keessatti waan gurguddaa hojjeta. Ameen. Warri amantan isiniif ta'a. Warri amantanii fudhatan isiniif ta'a. Warri amantanii dhugaadhaan fudhatan isiniif ta'a. Yeroo inni sagalee buukii irratti baas bakkee sana abajaa ture. Haleluuyaa. Yeruma san anaaf hin taa'ine fudhachaa ture galanni waaqayyoof haa ta'u. Lakki sagalichi qaalii afaan isaa keessaa yeroo hundana eegaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Yeroo hundana eega Yesus bara baraan jiraatadha. Yeroo qaalii afaan isaa keessaa bahu dafee laqqamni godha Yesus bara baraan jiraatadha. Kanaaf naatee galanni waaqayyoof haa ta'u. Itti dabalaati harka keessa walitti buusa waaqayyoon galateeffadha. Ameen. Yesus ulfaatu galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni lammaffaan immoo dinqii waaqayyoo hojjete Yesus bara baraan jiraatadha. Sagalee bu'eessatti darbaa ture Pastor Marraan Yesus bara baraan jiraatadha. Namni wayii dhibamaa mana keessan dhufeetoo hin fayyaa jedhee dubbachaa ture yoo yaadatan turee jira. Turullee waaqayyoo hin hojjeta. Ameen. Bulullee waaqayyoo hin hojjeta. Turullee waaqayyoo hin hojjeta. Turullee waaqayyoo hin hojjeta. Amanati mudada waaqayyo hin hojjeta. Amanati mudada waaqayyo hin hojjeta. Timbiti afaan sarara bahu warri amantaa dhugaa waaqa jiraata dafaati dhaqan godhaate harkatti qabadha. Otoo dhabin jenne ajjari irratti dafaati fudhadha. Waaqayyo hin hojjeta. Ameen. Waaqayyo hin hojjeta. Akka anaaf ta'e isiniifillee haa ta'u. Akka anaaf ta'e isiniifillee haa ta'u. Inni lammaffaan haadhattii wayii dhokkaa kudhan dhibamte Yesus bara baraan jiraata. Dhokkaa kudhanan dhibamte warri mana kiyya keessatti guyyaa san jirtan jiraachuu dandeessu. Dhokkaa kudhan muluu dhibamte garaacha kana keessa dhibamte akimii nan deema akimiidhaan dhibeen kiyya waliin geenye sirmaayyuu jette Yesus bara baraan jiraatadha. Isa kana nan kadhadheefi Yesus bara baraan gooftadha. Eeggadda hojjaalamu dhuftee ragaa baate eega dhokkaa kudhaniitii qamadii nyaadheen beeku daabboo nyaadheen beeku Yesus bara baraan jiraatadha. Nyaadheen beeku kan jette daabboollee nyaatte qamadiillee hin nyaatte mana kootitti fayyite anaamati kan hojjete waaqayyoof illee dhiyeessa. Ameen.
Bifama gooftaan isin yaa eebbisu isiniif illee haa ta'u. Hawi Ayana. Politiknya Hawi Ayana. Hawi Ayana. Dimakai. Dimakai besok kali usah dulu. Hawi Ayana. Telah yang dimakai. Dimakai. Telah boleh sekolah yang dimakai mana? Magdas Pringgo. Magdas Pringgo. Warki Lami. Gigarang. Ganat apa? ባለፈው ዙር የተቀመጠችው እናታችን ወይ እህታችን ገነት አባ ሰራተኛ ነው። ናትናኤል አስራት Madani Masala. Madani. Dos atas baik. Dos atas baik. Sifan Benya. Abiezer Ayu. Abiezer. Edis Tamru. Edis Tamru Ben. Aftamu Sisar Masrani. Aftamu Masrani. Chatu. በሚቀጥለው ዙር እሱን ስለምናጣም እናዘጋጃለን። አዲስ ደምራ አዲስ ታሪኩ ደረጃ ስንታዮ Sintayo. ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እዚህ ቁሚ ምክንያት አለ። ብዙ ልጆች እናንተ ልካችሁ ነው እዚህ የምትመጡት። እሷ ግን ቤተሰብ የከለከላት ነው እዚህ የምትመጣው። እንድትሄድ ተፈቅዶላት አይደለም። ብዙ ጊዜ ትናገራለች። እንደው ከኛ ልትርቅ አገር ቤትም ገብታ ነበረ። 1 ዓመት ከልጆቹ መካከል ጠፍታ በመጣችሁ ማግስት እዚህ መጣች። በመጣችሁ ማግስት እና ልጆች ኬሮ በሚቆሩበት ሰዓት ነበረ የመጣችው። ካለፈ በኋላ በጣም ውስጧ ሲሰማ ነበረ እና በጣም እግዚአብሔር እችን ብላቴና ይፈልጋል። ይሄን ብቻ ማለት ነው። ቤት ውስጥ የሚከሰተውን ነገር እየመጣች በዚህ ጉዳይ ላይ እባክህ ጸልይልኝ ፓስተር፣ በዚህ ጉዳይ ለእናቴ፣ በዚህ ጉዳይ ለአባቴ ጸልይልኝ እያለች ስለ ቤተሰቧ በጣም የምትጨነቅ ብላቴና ነች።
ግን ስንቱ ነው እናንተ እየላካችሁ እዚህ የማይመጣ ልጅ እዛው እያለ ግን በኋላ ግን ሌላ ቦታ እየዋለ የሚመጣ አንድ ማስጠንቀቂያ ልንገራችሁ። ልጆቻችሁን በአግባቡ ላኩ። ትናንሽ የሆኑትን ጠዋት ላኩ። ከ10 ዓመት በታች የሆኑትን ጠዋት ላኩ። ትላልቆችን ግን 8 ሰዓት ላይ ላኩ። እነዚህ ልጆች የ2015 ላይ ኮየር ናቸው። ሰማችሁ አይደለ? እነዚህ ልጆች 2015 ላይ ኮየር ናቸው። ለነሱ ለብቻ አሉ። መጠበቅ ያለባቸው ግን ካለመላክ ቤት የቀሩ እናም ደግሞ አሉ። ከነሱ ጋር ኬሮ የሰሩት ቀድሞ ስለተጠመቁ ነው ለነሱ ያልሰጠው ሰርቲፊኬት ወስደዋል። ላልወሰዱትም ደግሞ እናዘጋጅላቸዋለን። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ሃሌሉያ ተባረክ። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ፕሮግራማችን ደስ በሚል ሁኔታ አልቋል። ወንድማችን ቤኛ እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክ። ወንድማችን ከማል ጌታ ዘመኑን ይባርክ።
Hallelujah. Jesus Christus. Thank you.